87.6 Egeto FM. Teoboria ndagitade enembie kubweketha mambo ya collecting the COVID specimen through the ano ni untoboae. Kanuni za Kiafrika saa zingine linaleta changamoto kidogo, but this is a medical issue. People must not worry about that. Udenda kumbero te kuona kuli na problem kulita kithimi bohanyuma. As a doctor, I don't see any problem because we have other tests that we collect sample through the anus. Aya, tiga antoba mara batwire kethura ni bakwenda kithimi kiu. Tiyo tutakwenda ntatu ya nyuma tembega. Aregete kaume kiu tutakwenda gwikirwa pipe na nyuma. Ni untoboae bute gukenda. Kanda rugora na nyuma ntwe kambi. Riu renda kwa mubira ri ona ndongi unkaigwa mbureki keruguka. Nande bwaugate aba muthia. Nikanda uga nyuma tembega. Itekubwira antu barakola muno ta umiru wetu. Akurugote we witikiria kuthimwa ndeu. Betekire nyuma ni tedimwe na mbele go kandima na nyuma ni egwe ndimwe na mbele nchonaga. Ne ate bukorega mantu ja nyuma na inyo. Ute nyuma mbega oni angondu no yombega nuntu ekenyanya. Aya, arume kumegembe bwe buriugate arume bathi mwende nyuma bana. Ai mtobona ate tongwa mbuti bwana. Ekethero ithirikari iretete kithimi kiu. Thirikari nero kabisa ibathimi aka. Ai corona abathimwa. Ai toni aibu etono. Ukaigwa teko ri na corona utitikiria kuthimwa no. Tetegeri kuthimwa je nyuma. Nenga watu nende ro kuthimwa. Ngabatiere yanga kwi murimo yo. Muntu aitotebu atethia. Kinya kuthimwa na bwa nyuma. Akanu uthimwa ukawazo urenganiro. Ogethima kansa. Akwe ndio thima watia. Ibwa nyuma. Utheu no thibati kuthimwa wa etwe. Antu ibathimwa na bagathimwa bwonka babwe. Akothika te murimo yo Kenya. Egeto FM. Aya, kireitu ni thina iriku ingi amiru tuli nacio. Thina bingi ibwe nacio imantu yorongo bwaretero tene. Ni bau. Kuna antu bathiurukire mbere baba kiuga hiyo BBI ni mbaya hatujaletewa. Kwa hivyo bukairwo buringa gituma gitino kiri gituma gya kuga ate anga asura sanga nini tanga na barito bare bangiata kieleweke ndagire kiretu murungi untinau kirankwenda imbecha njuke niki antu betu bakurega BBI na ikiongaira mbeca cia county makodoro bagire bo bantu twereza ntwe gabutu kwenda kurutha twambiririe building bridges initiative riu building bridges nacio yachuthegwo ugu ni onwa Uhuru agikethia u Raila riu ukera antu majuka muntu ma Raila bakwire gero bongwa uga bonkuga riu bantu tuchutha kira gikuretwa atire tuchutha u Raila inwe kwenda guchinchia katiba tira iro guchinchirwa ni muiyo Bwana Yesu asifiwe. Amen. No uratukethia rietwene. Niombe itagwa Stephen Njero 2017 ndariku. No rombaga giti kia MCA nkondi ukiberaga KKK yari kuga ate kienda kuma yume kienda kwinya kinye kienda kubwa kibwe kugari koba umbana no kete option nyingi lakini naye kumenya gukenenkera option kiaye kudotha nae uri kuna ndere urenge na inkori kagita gakinya ile 2022 gakinya tabadali akaga tendo cheno ntinkona giti ya kwere ni option ire ko kaba gitekeje kuma andarani ragwandi kuma utikukaire kienda utieku yetiwe gikariate daino inji KK nitayo kuga ate gikainya kinyete gikabwa kebwete gikabongera kebongerete aya gatucokere ukirija tukwariragia Uhuru Kenyatta nwije munene urirwa BBI ni agugutethia buri na Raila. BBI sio ya kusaidia Uhuru, sio ya kusaidia Raila. Urira ate nandi mwananchi wa kawaida ule okuwa u ni wewe my friend utafaidika wewe. Anwigitu ule antu baruto barathithirie Gatondo North. Ne ate barathithirie walingangana na Munya. Ruto antu bamwe baraumire mathikone jau ukwirwo thithia ate nimkaribishe waziri Munya aje asome taarifa ya rais. Ne ate Munya urathomaga utube rais na Ruto ari mathikone jau. President yeye ndiye alinituma nije nisome hotuba yake.
na ako na haki ya kuchagua yule anataka kutuma. Nema. Bas, sasa mimi ni mtumwa, nimetumwa tu. Anto baruto kaburendaga ate Moses Kuria. Tufuate protocol. Hiyo message ya president Mheshimiwa Munya. Anapatia deputy president anasoma. Anto bagatondo no thiburiuga ate nunto bakuma mathiko ne jau Munya akithomaga hotuba ya rais. Pahali popote president ako ajue sio sisi. No. Ni yule MP wa kwake alienda na akakuja na watu akawalipa watoke. Nande bukere MP wawe Moses Kuria ate asirutie hiyo mambo tena. Agetomi. Hiya si hezima alipatia president. Nyunto bwae na Uhuru aterali mathikone jau. Kwa sababu Munya alikuwa ametumwa na president wa Republic of Kenya. Uhuru mpathuire chumirite Kenya iteitebui. Na ndipo mimi nasema nia yangu ni kuunganisha wa Kenya, sio kuwaganya wa Kenya. Nwije anto bamwe bari twiro thithitie ngwataniro na Raila kenda Wanawaambia Uhuru anataka kutawala. Mimi najua mwaka ujao mimi naenda nyumbani. Kodi na thina na bo munene. Mimi sina shida na hiyo. Kodi na ma. Sina shida. Na manto jaja jonde ja siasa okuthithia ni jae. Kuhakikisha ya kwamba wale ambao wataendelea hawatakuwa watu ya kuibia wananchi. Ibare wa ugaga ibaiaga shilingi bilioni ijere ntuko thirikari ne ogukira batha. To bagwete na marietu atubamenye. Hakuna. Bagwete kienda kuuma kiume. Wacha bwana, mimi sitaki mambo mingi. Ghetto FM.